Değerli milletvekili arkadaşlarım, د سیاست ناوخۆیە ترکیەدا پشتی و دنەوە پارتیا دەسەڵاتدار ئاک پارتیدا دوو پارتیە نو هاتن ئاواکردن نهاژی دنەوە پارتیا مخالفەتە سەرەکیە ترکیە جهپێدا پارتیەکە نو دەردەکەوێ نامزەدی هەڵبژارتنی سەرۆکۆمەریە ساڵە 2018 و پارلەمەنتەری بەری جهپی محەررەم ئینجەم بە بڕیارێک و پارتیەکە نو ئاوا بکەن گەل و کێشەین دنەوە جهپێدا چنن چما پارتیەکە نو تێ ئاواکردن و ئەو یەک دێکێری کێوەرە درباره برسوا وان پرسان زانست سیاست پروفسور دکتر توفیق اردم دیار دکه کو دنوا جهپی دا اب سالانه کریزا ناسنامه هیم و در دور محرم اینجا تمامی جهپی هاتن تصفیه کرن لو ما پیوستی به پارتیه که نو دبینم لی او یک زیده تر دیگری دسلاتی بیم. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde İnce'nin ve İnce'nin etrafındaki ekibin Dnava CHP'de tasfiye kirna şaredar, endam, parlamenter û tîmên nêzîkê Muharrem İnce sedema serekeyê ku İnce partiyeke nû ava bike. Her wiha kêşe navê CHP'de pirsgirêka nasnameyê ye. CHP zanê di xwebkîjan îdeolojiyeke siyasî binav bike. CHP dê bibe partiyeke demokrat yan dê bibe partiyeke çepkir. An jî dê bibe partiyeke kemalîst. Ev yek nayê zelal kirin. Ji ber vê kêşeyên ha CHP di vî halî de ye. Ev partiya İnce zêde bandorê çê nake. Lê dê hêza CHP piçekê lawaz ke. Ev jî depkerê AK Partiye be. هر وها محرمی جرخنه لجهپی کرکو اف دو هلبجارتنن بسای کردان سرکفتن به دست خستیم و شاردارین باجر مزن کار کریم لی سپاسیا کردان نکریم. شروعکار سیاسی تاجره باکتاشی وی رخنه یا اینجا دجهدا دبینم او دبیجه جهپی تجاران کرد برچاو ندیتنم. او پیوست ایده هدپی جوی گرینگیا کردان باش بزانبم او رولا خویا سرکه بلیزم. Muharrem İnce'nin bu çıkışına katılmamak elde değil. Ev rexneya Muharrem İnce di cihdeye. Ji ber ku di hilbijartinên Sûriyeyê adarê CHP cihêxayê siyaseta Tirkiyeyê wenda kir. Bi saya HDP û bangavaziya Birêz Demirtaş, CHP piştî 25 salan bajara Stenbolê bi dest xist. Lê mixabin rasterast spasiya Kurdan û rola Kurdan ji aliyê CHP ve nehate dîtin û niha jî CHP giringiya Kurdan nabîne. Înce jî dizane cihê ku Kurd lê nebin, destilat jî bi dest nakeve. Hewceyê HDP êdî bo Kurdan erkên xwe bi cih bîne. Ev hewla înce dê bibe sedem ku hilbijartineke pêşwext beriya 2023yan di sala 2021 de bê li darxistin. سرک وزیر بری ترکیه احمد داوطلو پشت کوچ پارتیا دسلاتدار آک پارتی وقتیه د برفانبارا 2019 دا پارتیا پیشروجیم وزیر بری آبوریا ترکیه علی بابا جانجی پشت کو ده همان پارتی دا وقتیه د آدار سال 2020 دا پارتیا دوای آوا کرن اونها جیت چواری کرین کوچ پارتیا سرکیه مخالفت ترکیه جهپیم محرم اینجا پارتیا کنو آوا بکن بس پرج آماجه پیدا کن کو پشت اینجا پارتیا خو آواده کن با اگر که زیده ده بجارتنه که پیشت وقت بیل دارخستن جبر کو دستلات جلبنده بو کو مخالفت پارچه ببم ورال erişmiş Kurdistan 24 Ankara CHP